Really, again? Ko Aotearoa waka, ko Ropu te maunga, ko Wanganui te awa, ko Parekiro te marae, ko Ngāti Tura Ngāti Hinura ngā hapu, ko ngā wharenga o te mangaro te hapu. Oh no! That was wrong! Oh, tēnei o e tuana ki te tihi o matua te mana, po karekare ana ngā wai o Wanganui. Hoi ana te kei o tōku waka ko Aotea, ki te punga rehu ki Parekino, ko Ngāti Tuira, ko Ngāti Hinearo ngā hapu, ko ngā paerenga o te maungaroa e tū nei. Oh, so you know how what I just said? You know how I did that real long one? Yeah. Well then there's another way as a pepeha where you could do it like that. So yeah, there's sorts of ways you can say it. Pepeha! Ko Ropu te maunga, ko Aotea te waka, ko Wanganui te awa, ko te Ati Haunui a Paparangi te iwi, ko Ngāti Tuira, ko Ngāti Hinearo ngā hapu, ko te Waiata Mason, aho. You would say a pepeha in a place where it's new to you, a place that you've never been before, or anyone that hasn't met you. Your pepeha is a way to show or tell everybody who you are.